Halo sahabat semuanya. Nama saya Wirahudi. Dan saya Tamaratul Kolbi. Kita dan tim akan pergi ke Pulau Seranda. Katanya Pulau Seranda itu sangat bersih dan indah. Pulau Seranda, kita akan ke sana memakan waktu kurang lebih 45 menit. Mari ikuti perjalanan kita bersama-sama. I opened my eyes last night and saw you in the low light walking down by the bay. Halo, kembali lagi bersama kita. Kita akan pergi ke Pulau Seranda. Dan kali ini kita akan menuju Pulau Seranda. Halo sahabat semua, sekarang kita lagi di perjalanan menuju Pulau Seranda. Dan katanya sebentar lagi kita akan 15 menit lagi akan sampai. Ikuti terus perjalanan kami. Your inlets and interstate. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare, I'm unaware. Just how we got into this mess. Got some regrets, and I know we meant good intentions. So pull me closer, why don't you pull me closer? Halo sahabat, kita sudah sampai di Pulau Seranda. Dan saat ini kita akan mencari Pulau Seranda yang katanya sangat bersih. Kami ingin melihat isi keliling Pulau Seranda ini. Ikuti seterusnya kegiatan kami. Dadah. Dadah. So why don't you just meet me in the middle, baby? Why don't you just meet me in the Halo sahabat. Kita sudah sampai di Pulau Seranda. Seranda. Ayo kita lihat keindahan Pulau Seranda ini. just meet me in the middle? Siranda adalah salah satu pulau nan eksotis dan cantik yang berada di Kota Padang. Siranda sendiri memiliki beberapa fasilitas untuk memanjakan para pengunjung. Untuk biaya masuk pulaunya, merogoh kocek 25.000 per orang kalau satu hari dan 50.000 per orang kalau menginap. Dan untuk bisa sampai ke Siranda, bisa dari Sungai Pisang dan Pelabuhan Bungus. Waktu tempuh dari Sungai Pisang kurang lebih 30 menit dan dari Pelabuhan Bungus kurang lebih 1 jam. Di Pulau Siranda juga ada sebuah pulau kecil yang berada di belakang Pulau Siranda, yaitu Pulau Penyu. Bisa kita lalui melalui jalan setapak yang telah dibuat dan memakan waktu kurang lebih 10 menit untuk sampai ke Pulau Penyu. Halo sahabat, kita sudah sampai di Pulau Penyu. I brush my teeth and look in the mirror and laugh out loud as I'm beaming from ear to ear. I'd rather pick flowers instead of fights, and rather than put my Habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku. Satukan. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to
Why we fight, I don't know. We say what hurts the most. Oh, I tried staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground, it's way too hard to call. But I still can't let you go. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, I'll be fine. Jika Anda tidak ada tenda untuk menginap dan dana juga kurang untuk sewa penginapan, ada juga gazebo yang aman untuk Anda menginap. Untuk penginapannya sendiri, ada dua jenis tipe bisnis dan tipe deluxe. I'll watch the night turn light blue, but it's not the same without you, because it takes two to whisper quietly. The silence isn't so. Untuk tipe bisnis 1.500.000 per malam, yang kapasitasnya maksimal 3 orang. Fingers are right where yours fit perfectly. I'll find repose in new ways, though I haven't slept in 2 days, 'cause cold nostalgia chills me to the bone. Dan untuk tipe deluxe-nya 1 juta per malam dan kapasitasnya maksimal 4 orang. I'll sit on the front porch all night, waist deep in thought, because when I think of you, Masing-masing tipe penginapan sudah dilengkapi AC dan toilet di dalam kamar. I don't feel so. Sebenarnya ada satu tipe penginapan lagi di Sirandah, yaitu backpacker. Namun bangunan tersebut sudah terbakar. Penyebab kebakaran belum diketahui. Backpacker memiliki kapasitas 6 orang per kamar dan harganya 600.000 per malam. Cocok untuk Anda yang kekurangan dana tapi ingin menginap di pulau. Untuk musolanya masih belum dibangun, jadi disediakan musola darurat untuk sementara. Di Pulau Sirandah ada sebuah waterboom di tepi pantai Pulau Sirandah. Namun belum bisa beroperasi karena masih dalam tahap pembangunan. Terima kasih sahabat telah mengikuti perjalanan kami kali ini di Pulau Sirandah. Semoga hari-harimu menyenangkan dan sampai jumpa.